Musendo, Richard Kirongozi, Niyigiyimana Juma na Alfred Reko. Uyu mukino waje gutangira urangira ikipe ya PRFC itsinda igitego kimwe cyatsinzwe n'umukinnyi Mugisha Gilbert. Nyuma yo gutwara igikombe byari ibyishimo mu bafana, abakinnyi ndetse n'ubuyobozi bwa PRFC. Twumvira hamwe ibyo batangaje, duhere kuri chairman wa PRFC Bwana Richard Karasira. Taratsinzwe ibintu bishimishije, ni parcours itari yoroshye kubera ko amakipe yose dukina nayo yose ubona ahagaze neza, yatwiteguye bihagije. Murabona uza tukakina kamusinda difficilement kimwe, ariko match yamukurikira bakamukubita nka bine bingahe, ni ibintu ureba ariko biradufasha we kwa competition. Ndumva ari parcours nziza idufasha guhera mu kuba